Press statement, date Difu 13 December 2023. The Karbi Students Association is deeply disturbed by the mindless misappropriation of government fund in the name of renovation works at Difu Government College. There is a unfruitful expenditure against the sanctioned amount of 1,81,67,857 rupees, bearing section release order number KAAC Education Department H/A/ANFS 2025 2016 2015-2016 /6 /2614 dated 18/05/2023 against the renovation works. The works are: number 1, repairing / renovation of Difu Government College building extension block for an amount of rupees 17,12,385 rupees. Number 2, repairing renovation of college building of Difu Government College for an amount of rupees 48,59,526 rupees. Number 3, repairing / renovation of auditorium hall of Difu Government College, Difu, for an amount of rupees 71,49,873 rupees. Number 4, repairing / of science block of Difu Government College, Difu, for an amount of rupees 44,46,073 rupees. The KSA carried out a survey on the works and found that the above mentioned works in education were highly substandard in nature. The amount of money sanctioned against the said works does not corroborate and reconcile. Money sanctioned against the highly substandard works is excessively exorbitant. It is a clear case of misappropriation of government fund. The KSA submitted a representation before the Principal Secretary, KAAC, against the mindless corruption on the 20 November 2023. But hitherto there is no response from the KAAC authority to our representation. The KAAC, under the leadership of CEM Sri Tuliram Ronghang, has little importance for the education uplift. Several schools teachers are yet given their salary for the past several months, but the KAAC in power has the shameless audacity to deeply, selfishly involved in misappropriation of government for their proposal offers. The KSA will not be silent on matters which are against the students' community. We shall dig the ground to the bones and move the
prosecuting authorities against the corruption secretary in charge, Department of Higher Education. Stress Nirola Phangchupi, official of the Education Department and the PWD Karbi Anglong District Territorial Building Division and the contractor Sri Phumen Teron, son of Anchon Teron. Determinedly, we signed this press statement on behalf of the KSA. Lancholo, lasi Arlengalam pen lasobutat. Nang paciri thik bola bangal tu khanang pipo mo. Amen. Abangke Phumen Teron. Asaramen ke Anchon Teron. Lasi lahenlo alang nila Difu Government College. Labangso akam tapakem te bansi alang lifansi name of contractor Phumen Teron. Lasono taxi mo angton la details ng pipo. Lasi nilitum laso butat. Pipo dunji bangalalo. Principal Secretary paname laso butat pe inquiry pan nilitum hin pen lopilo. Angke lapentu Department of Higher Education. Nirola Phangchupi pasame laso butat langchari nengji pusipilo. Same pini arnianta laso butat. Thang da action can bond heklong le diatur lasinil tum karbilo choli asong pen kipukang tunga lalo non bangke quality education busifubom mission 2025 laso buthat mission lo Karbin Autonomous Council ake hai sir Richard Tokbi education EM lo lasi laso buthat non isi abangke pudamji bangalalo BJP government to mange pilo zero tolerance amate huino hokon hilota mane corruption free besi pulo mane na khaunga nahi khani dunga laso si pulo mati same labangso Difu Government College hello iltum entire Karbi Anglong ari soe jangatum dak Difu Government College nalo kachiki from Sami Ladakh pini arni bangalabang so renewation amen pensi Ladakh bangke kichoko panglim labangke nitum karbili chodi asom pana bangke pinrem lo nitum bangke condemn lo subthake ka condemn na ko athi bangke lalo non da Ladakh aninkan bang pustame Ladakh pilo higher secondary level metric pass that pen Ladakh first year second year la pen degree kacharli Ladakh kupima pui asit mate anghoy labangso ke dorte laso se anikan wang nak theklong lo lapen student astum dhorna donang set ke thelak mi ala matlake emethanga along ri emethanga adimlong masi te langdam sina non ke Karbi Anglong langdam lo te Difu long halo Difu Government College halo ke thimuchot lapen wesana thulang dano lo te plo hada ke Government College ki plo Rangsina College an chodlu lasi Ladakh bangke renovation along labangso Ladakh kapaklar labangso kikim kapangjang kahino lahe repairing mate labangso renovation along oda kicho kapanglim lang kulote je education department ke kososi education sector ke kososi kiching thurun lang lalo lasi non Ladakh bangke Difu Government College longke renovation mate labangso repairing akam chot kalisi Ladakh ke infrastructure development akam si nang claim nang ko new building asos construction nang ko nakim nang ko pini lason theklong le lasi Ladakh bangke labangso renovation mate repairing labangso Ladakh dolo angton details monang le tumlong ko labangso longonta dak nilitum la palang namlo no labangso Difu Government College long la auditorium hall pen ke chenglok la pen science block pen ke chenglok mane ko labangso atangka Ladakh tutel atangka nang le bang epilo 1 crore 81,67,857
Tangke laso tangka ateng pen lada kam claim ke dia join si pini nil tu karbilo Charlie song pen bangke labang so puthak Karbilong Autonomous Council non education EM Richard of Biake ha ephan lapen CM tulina mo ha khai basame labang so puthak bangke langchari pamikan ji lapen labang so akam je claim pamikan ji non ke thekam lo bangke laso akam bangke claim pamikan ke dia son si theklong lo lasi Jongsi nildum karbilo Charlie asong pen kipui bangalalo non labangso quality education labangso along langdam lo klutang te irtum Karbianglong West Karbianglong lapen Karbianglong atokon oli langdam same non infrastructure kememe det ajoini si piniani education awarmon what education environment bangke meme det lo la Charlie ahem kikim pameka ke kiklem sai oi ajoini si ilitum Karbianglong West Karbianglong entire Karbianglong educational environment mate ilitum hikha awarmon bangke ilitum memede resonsi nang theklong lo lasi je it lajong si infrastructure lo si meseno prote ilitum au somartum non lower primary upper primary lapen up to higher education an di higher secondary degree college an usame kipuram je bangalalo je infrastructure dong si mesen lo pulote apia bodum ke school toidon weko lapen apia bodum school ke toidon weko non ke non apia bo atum school ka toidon ji ba college ka toidon ji apananta je education sector along lason mane kichu ka panglim lason mane misappropriation lason ke claim bangke niltu mangke condemn lo Karbianglong Autonomous Council of lasi lalo lasi ke bang silang ni bangke jongsi laso puthak jongsi inquiry pon pameka ke lapena ko silam pon pameka ke pulote niltum Karbilo Charlie asong pon bangke lapena kaprek pili bangke nalutum media bhanang pachini dulo lapen Karbianglong Autonomous Council bhanang pachini lapen Karbianglong arar pham seme labang so lamang pachini nang kokji lake education long alam duko alam pena lasi education long bangke dat education EM pencenglok Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tulira Mohan bangjok pustami ladak education lo bangke chilem le dia dangji mate lason sai kam sai oi kam ke claim ke dia dangji lapen kichu ko pangli kam claim ke dia dangji lalu lasi labang so puthala ke inquiry pon pameka nangji jongsi inquiry pon pameka ke pen pameka ke ba jongsi labang so puthai ngol silam pon pameka ke prote ke bangjilani bangke nildum la pena kaprek dimur critically nildum bangke labang so puthake chesong nangkok Saya lapang so gong ko sa pagko rin man la mate la repairing no kamaan ko tangka alam ko nang tumpat lang wala sila anak ko la gituan no mate lapang so tangka labang so puthak mane mupen nili nang pachinno matiti mane laso puthak alam bang kecengsi bangke principal secretary afansi laso puthak alam bangke inquiry nengji busi nil tumbange lopilo lapende ako Department of Higher Education masame nil tum labang so lopilo same pdep pe same pini arni na bangta insamde so si theklong lo lasi nil tum bangke laso puthak si pini arni bangke nalatum through media hoipen Karbianglong Autonomous Council education EM lapen CM Dr. Tulira Mohan afan same lapen ako Karbianglong arat masame pachini nang koklo athima ladak labangso education sector labangso dak uwe kimi etum ladak kecharli lo kecharli dak kemesen pen dak kecharli long ji awar site iltum aningkan masame ladak akisung nang setong lo nang kolo student atum dhorna donang seset agitation donang seset pulote education ana thujong sila an chesong nang lang pulote iltum koson si education ana thu iltum koson si perang thekpo lalamati alam ke lasubut alam ke mane inquiry pamekarang ji lapen inquiry pamepen alang iltum jong si labang so sayong si ceklem pon pameme pulote niltum abang ke kebang kilangan ni bangke laan sose niltum bangke koson ma puji democratically bang chesong nang kok niltum dhorna bustame banilitum rally bustame mate akang tu yang teng bustame
Mana nil tu bangke claim nangkok pun. Kapre step semua jeng nangkok pun. Karbiang Autonomous Council dan quality education aku terapkan tu segi penting tu dia bukan lagi dalam dan sini mana ada special six schedule tet kita waktu result lo ada lepas maksud tu nanti ada semi opinion ni segi penting kontrol tu kita ada pilih appointment letter pun kita ada senang tu karbiang tu dia akan Lasu pun thalam ke nil tu bangke karbiang tu dia song pen Cuning beneng lah pukalilo. Nil tum karbilo chali asong pena bangke nil tum akemang mati nil tum na di mana bangke lalo ladak asam pen nil tum karbiang long termas council six sidul area long six sidul arlo long labang so tiat mengapang plong bangke nil tum bangke che dono tek koi tek busi nang ke song bom bang bom lo tiat binang ne kali bitame tiat binang ne kali bitame sidame under the Karbiang Autonomous Council jurisdiction ROC pedunai labda Karbiang Autonomous Council pensi tiada mang kondak nanti lapen dak tiad empowerment committee ladak pensi exam nami kondak nanti ladak pensi tuma panu same appointment same dak Karbiang Autonomous Council pensi pinangi lasi keramtang MOU lo same 1995 first April labangso MOU lo same lower primary upper primary up to higher education on tame lada bangke office memorandum OM ada na PR lo laso authority ke da Karbiang Autonomous Council long situ lo kortito bangke laso aja kong dokok sami Karbiang Autonomous Council tu bangke labangso aja kong bangke pilo cehar jak thaki de laso si theklong lo lasi nili tu manganang pu bom lo lasi lalo labangso atet abang labangso appointment letter bang kapa pisragi phanabangsi Karbiang Autonomous Council non education EM lapen CM ham seven il tumbange chuning rilo labangke pisragang po lasi ahok pela bangke lada bangke six sidul eleka mate six sidul area six sidul along le adimlo bangke nilitum abang nangache songmo bang pom talalo tet abang ka special tet osame da Karbiang Autonomous Council pensi conduct nangji binangji lapen ladak pensi pilo exam kami pinang ko lapen dak pensi appointment kami pinang ko lasi nil tu mangai demand lo sistem Karbiang Autonomous Council tu bang labang so jakong mang cehar jakidat labang ke ning duglo adalah teacher lapen venture teacher tum salary acik lo by nong kelong le so pernah kami masong dan laso puthak nilai ki puang tung bangalalo Karbiang long entire Karbiang long lasi pulumati education sector long bangke education sector mate education department long bangke ladak employment changelok ladak mane Karbiang long kethekeding dak MP MLA CM MEC EM tu mata chini pamikarang ji Jongsi la venture schools la venture college athan bang tu phanta achiklo jon bang bainong ta piun e pithek the pulote koson sil tum education sector mate education bang tum koson quality education bang ko laso bosim pena pulumati laso bosim tum bang jongtuna koklo putuna koklo non la dipu government college long ladak renovation mate ladak repairing akam nangkeli atangka along onta ladak kam sai oi siki claim pameka ke laso posinil to make jong tunan ko purunan ko ladak ba entire Karbiang long east Karbiang long west Karbiang long atto kanu pen ke bang sila ladak pilo higher education afan de nanga chali basi ke bang te laso dimos ke pamesia na ye phanyong si laso na claim rong ladak ke chupang lima kam claim rong corruption kam claim rong mate lason akam sai oi claim pameka ke claim bang ke chok che posi la nil tu bang jong duna ko lasi Karbiang Autonomous Council fan ka chuning rigang tu mangalalo aningkan bang da nil tu Karbiang chali asong pen la abainong ki bipi selari ki bipi apa nil tu nang je bom bang mosi bom lo lasi nili pukang tu mangalalo education department IEM Richard tok biakai la pen Karbiang Autonomous Council CM je la venture school athan bang tu fan la pen college antalo venture do lasi alana tu fan bang anikan bang ta che songwer nangji che kliyon cap krisi krihini anta pithe
pulute labangso ilutum konsil ala ilutum kacari ke kupisi kidolan li lasi labangso ko thala mangke nilitum ka choneri kangtu mangke ala ilutum baino mangke achiklo yon bang kapa piye phana bangsi nilitum bangke choneri po lapen nilitum memorandum tame pidam po lasi labangso apu tha bangke karbino turmas konsil do bang pangwe krang chokchi lalo mune pini dinglam Sa kaya isilang na. Noong kita tulong sa pimat sendiri, itu panglim itu kalau mati, oleh sang besi. Laku soal tak kasih karena kang pinong segi school do piglo. Kasi hal-hal tanah itu kita lihat saya dek pun ba. Nilitum ke karbilo chali asong. Karbi anglong west karbi anglong lapen karbi anglong atau kono. Mane education for all polam to. Hikha labangso kapaching thurji il tumak heta tokla krona tu mane kapathangun thekji labangso long jongsi ke claim labangso mupen sonsilason ke chopanglim mate corruption akam ke claim jongsi nilitum ke theklong lopute lage nilitum ke abang putin engineer pen chenglok lapen department along ku an ma ke thiketing tum jaso ke jongsi hala bangso long ke involved no ko kulote labang ke nilum karbilo chali asong mena bangke nilum action and pun puloge lage must be action and pun puloge nilum bangke athima education lo bangke lada bangke chilam ne dasi me chokuma te pu Cukup. nanghin ben pulang ma Ya, wala ya. Ini kami dalam. kali samis